Mentri kata nak koit khiah Bah A.L hek minta kesngi kalai putrik uyayong ula pentip basau puar hajar tylli tika injection kila poi na bynta ai kibriu kiba18 Snem Sdang. Ubah hek ula iathuh bakini tika kin omdap na bynta baro hynrei ka registration part lala banle Naduh la shai kesngi ke Shi Tarik Jymmang hajar arpoi. Sau puar hajar tam te la shai la poi hi u de vaksin na bynta kiba18 Snem haduh tausan Snem. Kaya satu bukan dap hidup mana alut dia baru di tambah gilas Sdang ya ka registration Naduh lasai dalam mande registration yang itu ada patra haduh tausan Snem. But Sdang ru but yakini Sdang shuan lagi lain di urban area kemudian koi na po Shlong koi na Turab koi na po Joai but koi jaga Sdang na po berlihat Southly jaga Sdang ini tambah Sdang shuan Shim ya ka registration.